Yes, Anis. Anas timi ifaman gafatin. Nama medias ifaman gafatin. Mamme no. Mamme sin fayyadu ummanni medias namni si fayyadu namni rabbin halala godhe jaallatus jibbatus saabiqaa jedha Oromoon. Saabiqaa rabbi sii kenne mubaarakin kan. Hammatus jallatus gaarii ta'us ajatus dhabus argatus jallatus Sigale kan rabbi sii kenne saabiqaa kan kee jechuudha. Wallahi dhugaan jirtu kana mi'aajama. Bitaanis mirgaanis ol fuudhaa gad fuudhaa ilaalame. Meetiin godhaa waan kana. Bakka saabiqaa rabbi sii kenne kana dhiifama godhe wal fayyifadhaasin. Nyaalli laa chifkira dabbadan. Nu ani naman kabajaa kana fedhee minaamni xibaaros miti. Inda zayna garin alfallegam. Wanti guddaan jireenya keetti fufsiisuun abbaa manaa kee dhiifama gaafadhu. Bas achuma irratti. President Mamme amma kana goona nulle rabbitu itti nu fide atillee waan gaarii dalaydee rabbi jazaa si haa kafalu amma Samiiraan bakka Mubaarak jirutti dhayxee salaamata walaa fuudhanii amma isii achi isa bira geessina bakka viidiyoo dhiifama kaa viidiyoo baasuun barbaadne. Ayye. Rakkoon qaba. Mubarak itti gugguufee miila fi mataa dhungatu qaba. Itti Mubarak dhungadu bakka gadillee bu'i. Yusuf. Faalkaa gurbaa. Miskiina bar Mubarak waa tokko rakkisaadha yaaqe. Hayyee hullaችሁ ማሻአላ በሉ ይኸው ታርቀዋል። ነገ አላህ ካለ ኦሮምኛ ማችሉ ነገ በዚህ ሰዓት የጆሮ ወርቅ የአንገት ወርቅ እና የጣት ወርቅ 3 በኔ ውሳኔ ማለት ነው። ለዚች ምስኪን ልጅ ለወለደችለት አሁንም ለነፍሰ ጡሯ ለሷ ይገዛላታል። ይሄንን ይወሰው ተበድሮም ምን ብሎም ካለው ከራሱም ላይ በቃ ያርግላት። ዝም ብሎ አንበሳ ዩኒቨርሲቲ ያወረዳል የሚውለው እየዞረ ለሚስቱ ምን ችግር አለው? ይሄን ቢያደርግ ቀላል ነው። ተግባባል? ይሄን ያደርጋል። ያ ፕሬዝዳንት ማሜ kuno walirratti kufanii jiranii dubbii ati fixxee jirtaa waan jiru kuno anis jira atis jirta keessan dawwalii fi waan sirraa'u qabu tokko sirreessi boleessa kan kee waliin lafarratti haasawtu irra caalaa wanti private ta'ee keessoodhaan waliin dubbatan hedduun jiraachuu mala isillee dubbisi isallee dubbisi waan amma jette kana takbaaraawuu yaa godhu afoo inaalillaa hundi keessan warri asirra jirtan. Afotulillah jechuudha miski Afotulillah ba'uundi kan hundinuu afotulillah maamee wallahi hedduu galatoom mataa jedhanu jirta maamee dhugaa hedduu galatoom kana nutti qabdee waan sinjuun qabu jecha xiqqaataa ta'an waan jennee si galatoom fannoo qabnu manguddummaa lafarratti haasamu tan waliin jechuun manguddummaan kana booda barbaachisu Mubarak islachuu manguddoo waliif caaltanii bakka hanqatte maamee ittiin dhaqadhaa ni gaa dubbiin teessan manguddoon biraatuun seenin manguddoon zabanaa manguddummaa itti dhuftee waa laayitii barbaachisu. Waligala bakka isin wal dadhabdan maametti hin dhaqa khalas ni gaaga suma guddummaa bira dhaaba galatoma ulfaadhaa hundi hasan wallahi masha Allah wallahi maame ko rabbi si haa gammachiisu gammadi jiraadhu faamilii kille faamilii nagaa rabbi si godhu baay'ee nu gammachiifte wallahi ani nan boo'e wallahi nama du'e boo'e hin beeku takka garuu irra baay'ee natti dhagaame nagaa namaatti na gammachiisa baay'ee na gammachiifte wallahi ani yerumatti jalqaba uleedhaan asii gadi seentu natti tole gammadi ani singalateeffadhaan kabiraa miti turun badduun immoo kunoo alkan wallahi eda alkan guutuu ta'a bulle jechuudha kunoo isaa waliin utuu olii gaddeemnu bulle wallahi mataan dhukkube jechuudha akkasitti bakka nuraa gabaabsite rabbi balaa sirraa haa fageessu mubi'ati immoo miskiina akkuma inni siin jedhe fuuldura bakka fageessi ilaali. Namatti waan himatin. Galatoomaa manicha eebbisaatii kala assalaamu alaikum. Afotulillah. Namni tokko du'aa irraa cufame. Caarraa kanaan warra Dubaay kalee galgala mana isaaniitti baanii Nasrii Haanolee haadha manaa isaa waliin Abdusalaam Ramadaan Kiyyaa Jabal fi kan kana fakkaatan wallahi mana isaaniitti nafne hunda isaaniitu asumaan nu galateeffadhaa. Kan biyya kana keessa jirus kan biyya san keessa jirus namni hundi bakka tokko gir jedhee namatti hin dhaqu nutis amma bakka kana kan jirru ummata biyya kana bakka buuneeti kanaaf hundaanuu galateeffadha. Wallahi galatooman wallahi jarrillee bakkee deemaa bulanii utuu olii gadi fiiganuu bulanii alka walakkaa ijoollee dhiisee deemeera mucaanillee
nama baay'eetu karaa duuka rakkataa bule wallaahi. Ijoollee hunda tachi bulanii dhiisanii isuma unaarre duuka deemanii barbaadaa turan. Yeroo inni gatsii banullee dhufanii jalatti iyyanii. Wajjin rakkataa bulan maammeedha. Wallaahi baay'ee namni wajjin rakkataa bule agalatoomanii jazaa jala rabbii akka faluufi kun horiin uumuu waa sirreessuuf malee akkuma namni bara sirreessuuf socho'u immoo nama baay'eetu iyyuu qaawwa barbaadeeti ajandaa ittiin fannifatee warra deemullee baay'ee jiranii. Rabbi nu gargaaru. Galatoomni maammeetillee. Amiin. Kun live goolii tuqaati jajjadaati bakka. Diinam tineedhaati dedeema bakka. Kun yuunivarsiitiin wanta argee leenci itoo araara kan nama mubaarakiin awwalatti naase. An jireenya namaa keessa seenus hin fedhu hin seenus boota yaadanna. Maybe intalli ilmoo qabdi ulfa. Roolan bartu haqa qabdi ichilichi. Anatu jedhe. Sinii galee. Wanti jireenyi kadhaadhaan itti fufamu jaarsummaadhaan itti fufamu hin jiru. Jaarsummaan galamu wayis hin jiru. Sii galee. Wanti dhaga'amu wayi aybii keessa dhaga'uudhaafis fedhii hin qabnu. Fedhii keessan isin lammantu wal fuudhee isin wal lammantu waliin jiraataa mana cufadhaa akka feetan waliin haasaa cufadhaati. Walii seentan walii taatan waliin jiraadhaa yoo hin taane baalagummaa keessan barri cufadhaati godhaa. Nu dhaga'uun feenu. Bakka turumbaddu dubbisiyaati. Turumbaddu. Samira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت من فادو وما تمام بلا جسده كتفي ما من باخر سني أبوليس خسن قدرة أبوليس قدرة في أبدا ركوت سن خسن بود التيم التاني أما وين نسنجي تجاهي أتوه من نسنجي فردو وان تكسيجل ده دبيت كترافة تكدوافة الترون وان دوتي في التلوخا تورتي في التوسن وليد تدبون غاري بك ربي جيتي يوم يدم تلي هكا خنكي لغا على كان جاسا ترب ما بيها وديو دبنلي لوبي دلبو مالودي ارسي باسو اولو مالا ربي رتو يفتغلو تربي تي چالا كستو بدو ان هاغبنا بيختو غاسيون تي هكا كتلي درسه امونو چالا خوابي ربي خوند خنياول جرو هكا ستا يو خاو اغاو لتبو يو خاجتا لتبو تو دي ربي هكا سيغدي تيمو عارف يبانو فيدا خباجا كبر ودموا فعلوا سنجاني إيه مربى مليون ينون نجرت بكاباسا بكارسا ما مجرا إني لي لكم خن كذي حياتي وصون جالتين كدي فرت وما من جون فرت لو جيت تبي فرت جسوا جرا حاسني قدام غاري بين قدرت فرت فعلي جاني وما من سنين جون فرت داشل جوان ترين جوتنا متبران جرت هذا سو اتفق في مامد شي غافينكو ባረርኩትም እሺ ሳሎን አይደለም ልክ እሷን እንዳገባ ካወቅሽበት ቀን ጀምሮ ሳሎን አይደለም እየተኛ ያለው? አዎ ሳሎን እየተኛ ያለ ሳሎን እየተኛ ያለ ግን ወደ ውጭ ያልወጣ መኪና ውስጥ አላደረም አለዋለም። አቢባ ሳሎን አደርክ እንጂ አልተባረርክም ከቤት ሙባረክ። ሳሎን ደግሞ ሀቡ እሱንም ደግሞ የተነጋገርነው ሽማግሌ መጥቶ ነበረ። ብዙ ነገር አለ ሀቡ እኔ ያልተናገርኩት ብዙ ነገር አለ። ገብቶሻል? መጥቶ ሁለቱ አለ ሌላም እሱንም ፈታቸዋለሁ አልፈልጋቸውም ብሎ ሽማግሌ ተጠርቶ ገብቶሻል? አስታርቆን ነበረ። እኔ እቺ ልጅ አላቃትም ነበር። እቺ ልጅ አላቃትም። እኔና እሱ የተጣላንበት ልጅ ሌላ አለ። ገብቶሻል? እኔ አላቅም እስቶቴውን ምን እንደው ምን ትሁን እኔ አላቅም። ግን ከዛ ሽማግሌ አስታርቆን ሀቢባ ይሰማል። አስታርቆን ፈታቸዋለሁ ብሎ እኔ ሄዴ ነው። ለምን ታውቃለሽ? ለምን ባለቤቴ ናት፣ ታላቅ ባለቤቴ ናት። ተከብራ ቤት ውስጥ እየኖረች ነው አይደለም? ዝም ማለት ብዙ ነገር አድርጎኛል። ዝም ማለት አሁን ተናገርሽ ማለት ነው። እኔ ማለት ነው የፈለገ ይጥላኝ እንጂ ማለት ነው። ሳሚራ ቅድሙንም ነግሬያለሁ። ሳሚራን ተናግሬያታለሁ። አልሰማም። ማንንም አትሰማም። ሳምንት ሙሉ አለች። አበደን ውሸቱን ነው አለች አይደለ? አሁን እንደጨፈረችው አይደለም። ማርያም ነው እቾት ናት። ሳሚራም እቾት ናት። አንደኛው ነገር እኔ ምስት ለማግባት የሰሚራ ፈቃድ አያስፈልገኝም። በሸሪያ ሄዳ በሸሪያ ከሆነ ችግር የለውም። ግን እንደ ሸሪያ የሰጠኝ ነገር አላህ የሰጠኝ መብት እናቴ። ቆይ ሸሪያው ባል ሳያስፈቅድ ያግባ ይላል አይልም የሚለው ኡስታዝ እንጠይቃለን። አዎ ጠይቂ፣ አስገቢና የፈለግሽውን ኡስታዝ ጠይቂ።
አያስፈልግም። ለሷ ሴፍቲ ኡስታዝ አለ ለሷ ሴፍቲ ስሚኝ አገባው አልላትም። አንደኛ ነፍሰ ጡር ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ የሷን ሴፍቲ መጠበቅ ስላለብኝ ነው። ነግሬያታለሁ፣ በቀደምም ነግሬያታለሁ። ምን ብላ ስሚኝ፣ ሽማግሌ መጥቶ ምስት እንዳለኝ ከሰማች በኋላ ሽማግሌ መጣ። ትዳር ውስጥ መዋሸትም ይቻላል። ትዳር ውስጥ ውሸት አይፈቀድም በሃይማኖታችን፣ ግን ትዳር ሰው እንዳይለያይ መዋሸትም ይቻላል። እሷን ሰምታለች። ሰሚራ ለምን እንዋሻለን? ሰሚራ በሚገባ ሰምታለች። ከሰማች በኋላ የሆነ አማራጭ አስቀምጣልኛለች። ሙባረክ የሰማችሁማ እኮ ይቅርታ አድርግልኝና እቤት መርየም እቤት የመጣች ጊዜ ሚስት ኖ እኔ እንግዲህ ሰምታ ነበር። ላ ምንም ያስዋሸኝ ነገር የለም። በፊት ነው እንደመጣች ነው ሰማች። ከኢትዮጵያ እንደተመለሰች ነው መርየምን ኒካ ማሰረን የሰማችው ሰሚራ። ኢትዮጵያ ሁና ነው ጆሮ ጠቢ ያላት እሷ ሰማች። ኢትዮጵያ ኑራ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር አልሾረመጥኩም። አቡዬ እሱ ከጨረሰ ጠይቅኝሽ ሸሪያ እንደሰማው ስሚኝ፣ ሸሪያ የሚለው ሸሪያችን የሚለው መሸርመጥን ነው ወይ ደግሞ እንደፈለጉ ሴት ጋር ሂዶ መተኛትን ነው እንጂ የማይፈቅደው አግብቶ በኒካ ማግባትን ይፈቅዳል። ከአንድም እስከ 4 ማለት ነው። ይሄ የታወቀና ማንም የሚያውቅ ሰው ነው። ለሷ አልነገርኳትም። ለምን አትቀበልም? ሁሉ ነገር ደግሞ ሚዲያ ላይ ከተወራ በቃ ያ ነው ይሄ ነው አልልም። እሷ ትናገር፣ እኔ ልተው። መታ ሰምታ ጠየቀች። ዝም በይ አልኳት። እንደዚህ አይነት ነገር የለም ገባር፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ብዬ ነገርኳት። ከዛ በኋላ መጣለው